Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, regapan sigano pari batah bani panurang sogot nerion. Pasada hita uhurta, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naukuri atas. Terima kasih ma isombah kun uhur nami hubamu. Bani ganup diar layakmu. Nadok manramot kon apa masarihon kuluh nami. Bani panurang sogotoni bagas nasilipukah kanami pe ganup porca nami. Hidup ni hurmuin matongon Tuhan na mangirik-irik lakah nami. Asi barang aha penerjawan hanami hagadupan in sadalan hubani harosuh ni hurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapak nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panurang sogot nerion. Nabuhi isisi hanami marhitego ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 ay matar surat bani Markus bindu 10 sada ayat 25 na makatahon sanon. Anjaha anggo jongjong hanima martonggo sasap hanima ma anggo adong pakurang nima bani halak. Ase isasap bapa nima na inaguri atas ay age salah nima. Kita hagadupan bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo iri-kiri kita sa sitong ni ilobe ni text on boy didah kita bahasa on managabe balos ni Tuhan Yesus sanggah marsukun ma si Petrus pasal hayu ara na pinapaan ni Tuhan Yesus nadop melus ay. Ase anggo itu limati hita lang sadalan antara suku-sukun pakon balos ni Tuhan Yesus on. Tapi ijon boy idah kita Tuhan Yesus sihol mambubay si Petrus ase mangida bahasa sadalan do kuasa pakon hapor sayaon. Masih sonai pardiate hita isobut Tuhan Yesus do anggo jongjong hanima martonggo sasap hanima ma anggo adong pakurang nima bani halak. Hita ganupan somallu hita ibagas parguluhan ta si ganupari manonggohon ahane ibagas uhurta jana mangindohon atap nagabi sura-sura ibagas parguluhanta jana mangarap tumanglu hita ase tonggo taai ibalosi na bata. Jana gati tumangdo itangar hita parambilan na makatahon balos ni tonggo adong tolu paimalube ea jana lang. Nah totu ibagas na martonggo hita bani Markus 10 sada ayat 25 on Tuhan Yesus lahu patakas kon hubata bahasa markosa tumangdo tonggo ni halak na porsaya sangga ia tetap jengis hubungan ni pakon nebata. Artini ay ahana boy ihurjahon hita kuasa ni tonggota sedo halani lobihan hita humbani halak nalegan. Ay maasi salah sada na maningon ipardiate hita sanggah na martonggo hita ay mapasal barang ahape na mapakurangi ibagas uhurta dopak hasomanta. Buido hape ni ay mangolati atape mangambati nebata laho memberehkon ahana pinangindota hubani nebata. Ay maase maningon pakke hita jana maningon ipardiate hita. Asiboy hape ni ijalo hita ahana pinindota hubani nebata sangga itonggohon hita ay maningon do hape parlobe sahali borsih kita humbani atap ahape na adong ibagas uhurta. Artini ay anggo kotor hiuta atape bajuta ibagas na martonggo hita lang mapakurangi ay atape lang mangambati tonggota anggo pakaianta atape akulata na kotor. Tapi anggo do mauhurta
Lambe pasing ilobe-lobe nine bata, ay manamambahin, gabe mangolati, na sihol berekono nine bata hubata. Halani ay, ibagas na martonggo kita, dingat kita matongtong. Ase, parlobe ipindon hita hubani ne bata. Barang hape na mapakurangi ibagas uhurta, maningondo parlobe ipindo hita hubani ne bata ay. Ase, na mapakurangi ibagas uhurta ay, langbe mapakurangi bata, terlebih ma ay, ilobe-lobe ni ne bata. Artini ay, maningon parlobe do hape ni hita. Laho manasap dosa ni hasomanta dopak kita. Atapa hape ay, nabagkal barang na etek, maningon sirsir do hita, manasap haganupan ay, nabuy mengganggu uhurta, nabuy membahen pusok uhurta, nabuy membahen merduaan hurta, ibagas na mertonggo hubani ne bata. Ay maase, anggo martonggo hita, ibagas bersih ni uhur, manasap dosa ni hasomanta, sedo halani napasingan hita, marimbang hasomanta ay, lang tene. Halani dos do hita, ilobe-lobe ni ne bata, si pardosa na bagkal do hita. Ay maase, porini pe dos do hita, si pardosa hita, ilobe-lobe ni ne bata, sangga sirsir hita, manasap dosa ni hasomanta, atape haurangan ni hasomanta, dopak kita, ijaima, ijalo hita homani, hasasapan ni dosa, na humbani na bata. Artini ay, sangga sirsir hape ni hita, manasap dosa ni hasomanta, sedo halani otikan dosata, marimbang hasomanta, atap sedo halani pasingan hita, marimbang hasomanta, tapi ijaima tarida bahasa hubunganta atape parsauranta pakon na bata jenges tumang. Ay maase boydo itandai hita dirita, sangga borat kita manasap dosa ni hasomanta, na mararti doai dom mamaseda parsauranta pakon na bata. Jana sangga sirsir hita hapeni, ibagas tonggota manasap dosa ni hasomanta, na mararti doai ijai mahumani ipatalar hita, na jenges hubunganta pakon na bata. Artini ay, hajengeson ni hubunganta pakon na bata, ipataradah kita, marhitihon na, ijaga hita humani, jenges ni hubunganta pakon hasomanta. Jadi, sedo halani usahata, atap sedo halani habujuronta, ase ipadiar hita hubunganta pakon hasomanta, tapi halani nadok jenges hubunganta pakon na bata. Halani ay ulang ongga sangsi, ulang ongga ragu hita, sanggah martonggo, totap ma pindo hita, ase barang ahape na mapakurangi ibagas uhurta dopak hasomanta, ase parlobe ma ay sopot kon hita, ase ijalo hita tongon pasu-pasu nago kandear na humbani na bata. Amen, martonggo makita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani jenges ni, panisemuhu banai marhite hatamu, bani panolang sogoton. Halani ay ajari hamma hanami Bapa, ase bani ganup panorang, barang ahape nama pakurangi ibagas uhur nami, tetap sirsir hanami, mansopot kon, hakurangan ni hasoman nami dopak kanami, ase hanami pe, talup huma, manjalohon hasasapan ni dosa na humbamu. Sonai matongon Tuhan, ijalohon hanami sa ganjang nirion, ase ibagas parsoran nami si ganup aripe, lambit ihapkon hanami, jenges ni pangidopimu, diar ni layakmu huban nami, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan mana merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan ne batata, hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni hati ni bata Bapa, apa persauran ni tondoi na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, selamat marhorja mahita, jarah Tuhan tama na manambahi parguguh, apa malas ni hurbata,
ibagas nama kurjaon horjata sa ganjang nerion. Ando harma. Shalom.